Purba Pesilat memasuki gelang lawan. Teguran pertama sudut biru gelanggang B, kedua pesilat memasuki gelang lawan. Teguran pertama sudut merah gelanggang B. Babak pertama dimulai sudut merah gelanggang B. Cadangan partai 118 remaja Ebutri Melisa Aulia Odim Palomo TV melawan Sadia Syahratur Sina Amir Odim Jinemuto. Babak kedua selesai gelanggang B. Terima kasih. Keputusan pemenang